Siapa sih leh? Kemudian memang bagus sih. Karena kalau saya pikir saya akan bikin waktu, karena kita benar ini kan ini. Ini distrik yang হযরত শাহজালালের পুণ্যভূমি নাম জালাল শরীফ আল্লাহ বিকারী
সোলারের সামনে দিন এটা দিটা না এটা দিটা না সমস্যা নাই ayo, kita coba ayo. Yuk naik sini. Waktu ya, yuk.